Mityang tabiri papumna makpu khurumchari namrata gurumayumna taram nokchari sandokchari ba thauram asi Impact TV gi entertainment news kaya gi paudam puzarakliba Mami Mapao gi thauramni ngasi Mami Mapao gi chama nifu nithoirak suba episode asida kari karamba mapao sing puzarakliba gi haibadu miyam da thamjage Malem pumbana sakhang naraba theater director amadi playwright Padma Shri Ratan Thiam Laikhidabagi Mapao Mapanrak Suba All Manipur Folk Drama Festival 2025 Mai Pakna Pangthokibagi Mapao State Level Inter-School Literary and Sport Competition 2025 Pangthokibagi Mapao Amadi Miss Universe India gi Grand Finale Lakliba August ki midweek ta Jaipur da pangthoklagani haibagi Mapao So guys ngasi gi ahanba Mapao da puzarakliba si Malem pumbana sakhang naraba theater gi lamda ahongba kaya puraklam khiba saknai raba theater director amadi playwright Padma Shri Ratan Thiam masagi anaba manamaram oiraga haukiba July 19 amasung kulhumdoi gi lona banong yai matung pung ama makhairom taba matamda saknai raba sina laikhidabada state ki thakta amadi tongan ba luchingba kaya yauna loop amadi miyamna awaba phongdok narakibagi Mapao asi mityeng taminasi Malem pumbana sakhang naraba theater gi lamda ahongba kaya puraklam khiba saknairaba theater director amati playwright Padma Shri Ratan Thiam Laikhidre Padma Shri Ratan Thiam hakchang gi fivam nungairaktabadagi Rims Hospital da laikat naduna matam khara leiramlaba matung July 19 amasung kunhumdoi gi lonaba ahing nongyai matung pung ama makhairom taba matamda laikhidabani Saknairava asina laikhidaba matamda masagi chahi humbutara taret sukre Ratan Thiamna malem gi thakta Chakraview Uttar Priyadasi He Nungsibi Prithvi Chinglon Mapan Tampak ama yauna tongan ba drama kaya puthoklamki 1987 da pangthokiba malem gi maming lairaba Edinburgh International Festival da Ratan Thiam gi Chakraview na Frankfurt Award fangki haiba mana asi malem gi oina theater gi lamda piba khwaidagi wangba award amani 1987 da Sangit Natak Academy Award amadi 1989 da Padma Shri mana India government na khushina khibaga loina na tongan ba mana kaya piduna ikai khumna rakhibani Padma Shri Ratan Thiam na National School of Drama da theater gi mahai phangduna theater bo awang ba thakta pukhatna ba hotnaduna lakhi Mahakna chorus repertory theater linkhatuna asan ba mityeng amaga loinana theater gi ariba form bu anauba makhal gi form da pusinduna universal theme piduna Manipuri theater bu malem da saktaklam khibani saknairava asina laikhidabada Art and Culture Department Government of Manipur nasu awabu phongdokpagi thauram ama konung mamangda laiva department asigi mini hall da pangthokhi Awawa phongdokpagi thauram aduda saknairava filmmaker Aribam Syam Sharma Art and Culture gi Commissioner Ais Gyan Prakash Manipur University of Culture gi Vice Chancellor Professor Paunam Gunindo Art and Culture gi Director K Dinamani Retired Commissioner M Joina Chingba masaknaiba miyoi kayana saruk yakhi loinana Ratan Thiam asi yamna maru oiba atangba manini mahakna thamlamba pukai singti taibang pan asina leiriba makhai lengdana leihoragani haina singthana ki Malingi Thakta Labor Theatre gi personality singi manunda director oina Manipuri kagi khangat pa mali manga gi manunda yawba adu Ratan Thiam ni aiga maga ahamla work tam university 1970 da Manipur da ihan hanba short play competition Indian theatre da tobakanda cultural forum dagi ibani shi na chindi wo haidre ibani sing madre yam nakna nam tamda halakna first ta ba aina de telugai thopa yan thita ji al mase luken ru se oi masi tobakan ma yamna pamna mana kon togi baluna na adrigi di matam chat kre diliga magi course warga 1974 da Andhar jukena yam tawba production ama rupara kana tawi matamde chorus linkatri masinamana yam taw han ba Manipur yahan bhai tai ma yam tawba production ama amamba juk haidna yang phajaba Mahabharati masito kan ai chu madai film tawli nei de ai kaltale kokthore
ꯔꯨꯄꯔꯥꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯒꯥꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯥꯈꯤ ꯃꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯣꯏꯁꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯁꯤꯟꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯃꯥ ꯁꯨꯛꯇꯧ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯇꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯔꯇꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯅꯤ ꯔꯇꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯇꯩ ꯂꯝꯗ ꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯥꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯑꯩꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯥꯕꯨ ꯈꯜꯂ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯣꯡꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯎꯠꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯎꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯣꯏꯕꯨꯡꯒꯤ ꯐꯖꯕꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯈꯣꯡꯍꯟꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯣꯏꯕꯨꯡ ꯄꯪꯈꯣꯡꯗ ꯈꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯪꯁꯟꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯕꯨꯡ ꯈꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯎꯠꯈꯤꯕ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯝꯃꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯉꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯕꯪꯒꯥꯂꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯅꯕꯗꯤꯞꯇ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤ ꯅꯕꯗꯤꯞꯇ ꯄꯣꯛꯄꯅꯤ ꯄꯥꯎꯟ ꯇꯧꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯕꯪꯒꯥꯂꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯟ ꯇꯝꯒꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕꯅꯤ ꯃꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯄꯗꯃꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯇꯟ ꯊꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯡꯖꯕꯅꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ꯭ꯔꯥꯃꯥꯇꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ MDUꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯥꯄꯟꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯣꯛ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ 2025 ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ MDUꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯥꯄꯜꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯣꯛ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ 2025 ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ꯭ꯔꯥꯃꯥꯇꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ MDUꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯜꯆꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯖꯣꯟ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔ NCGCCꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ꯭ꯔꯥꯃꯥꯇꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ MDUꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯥꯄꯟꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯣꯛ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ 2025 ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯗ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯃꯣꯡꯖꯝ ꯖꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯐꯣꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯗ ꯐꯣꯛ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯣꯔꯥꯏꯁꯝ ꯀꯤꯁꯣꯔꯥꯝꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯝꯇꯥꯛꯄ ꯆꯥꯖꯤꯡ ꯗꯦꯕꯥꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ MDUꯒꯤ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯎꯠꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦल ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯅ ꯊꯥꯅꯤꯜ ꯂꯩꯃ ꯁꯥꯟꯅꯕꯝꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯝꯇꯥꯛꯄ ꯈꯦꯟꯖꯣꯡꯂꯥꯡꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯗꯣꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯎꯠꯈꯤ MDUꯅ ꯐꯣꯛꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯣꯛ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯁꯤ ꯗꯥꯏꯌꯤꯡ ꯐꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯛꯇ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯂꯦꯝ ꯇꯔꯥ ꯆꯤꯟꯗꯝꯃꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯔꯥ ꯆꯤꯟꯗꯝꯃꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗ ꯐꯣꯛꯀꯤ ꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯦ ꯀꯥꯎꯅꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ꯭ꯔꯥꯃꯥꯇꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ 2008ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯛ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯁꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯍꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯅ MDUꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤ 21 ꯖꯨꯂꯥꯏ 2019ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯣꯛ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯁꯤ 7-8 ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯦ 8ꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ NCZCCꯁꯦ ꯅꯣꯔꯊ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ
John Cultural Center sidagi akoina phangiba paisa ji ahan badi lakh ahum makhai mari maya da khara phangami hai ado aina pairapa matam dagi di only 1.5 lakhs khaktang phange aduna akoina kitang yamna phangba ngamagadi festival ni haraga not less than play sangstan tara play tara dagi tadana utpang ngamagadi akoi aduki bandi public ta audience da mapung phana mahan bedo yobong ngamgadrain khalleba adu makhogi senthang jina khara khajik yamna pikna lakpani na akoigi union na si MDU gi ama yaujaraga outside dagi akoi mari khaktang khankacharaga piban adu makhoida ngasi sanari basiju akoi production cost adum pi aduna handaki siliba budget se moina pira iba 1.5 to the hendokre nearly 3.5 henjil le aboji se adu masi MDU ki lejari ba koi GB member akoi artist member sing je pulap manaraga masim tangdi pangthoji hadana amatung de pangthong ga dori Nepal suba all Manipur folk drama festival pangthok sakhe adu so koi yamna wana amadi pajaba mawngda akoi pangthok sagi haina loje adu bu handaki chatliba chahi ingkumja lisingani kunga mangagi 16 July dagina 20 July fawwa pangthok chagiba mapalak suba all Manipur folk drama festival si yamna tagat pahagadra mapung phaba festival amani haina pangthok chage Nepal suba madi mapal suba ani marta sangdam na batargadi matamgi awon ba ohong ba haigadra mapalak suba sina Nepal suba dagi di artist sing sangsan sing amadi sindelang di ba Manipur Dramatic Union gi body da union sina yamna thawai haksang yauna kanna kona biba amadi mamangi seidagi khar hena improve oiba hena phajaba mawngda pangthokpa ama oire haina ai haijege ngasagi folk haiba play sidi artist khudim energetic oidaba yate sidi body language yam yawe ko sumayam to social nateba aduna yamna waba polamo oeba adi pathoi bungo nungsiba kaina body language mayam amaksu dum yawriya Masida angang sing mayam se amukta komdriba angang atani ko hantak project tauri se kanano salini kamnu sarije atai je sosenwa phokshi oja kamai toge nam takane ojana taku do munalo munyengo miyeng nayeng body language step khusat laksat si yam marui bane sima nongban sarbe ngang je sida tita pat masa phangbane ba masiju takpane ba adige khamba sariba adige thobi sariba shenu saribi myamje ji project ata tobne ba na with demonstration aigi wakanda di director ama oye haiba tarbadi demonstration sange miku pira kiba lamai masu kuda kana adi yumi bitara kongo itona Aku pergi ke mana pun tak pergi boh. Tak mau orang berdua apa. Kami macam kami. Tak mau deh apa. Ibu isi kami. Manipur gi culture takpada Manipuri folk na lauriba thaudang aduki matik chawi Folk Drama Festival asina haurakliba nahasing dasu Manipuri folk ki matangda khanghanbada chawna mating oibaga loinana makha tanasu asigumba festival kaya mai pakna pangthokpirako haiba wafam Mami Mapao gi maikaidagi thamjari Ay mahapapi ya mi masak khangdam saradana noi ponmak ising manung sida pulap namjilura ha pulap namjiluro Ibu yai mani the Syria. Mahabharat ki wari paringdagi miyamna audio cassette oina thoina hena tana kharaba Impact Entertainment Channel na puduna lakchari Zagat asina kunti gi matik magun khangna naba thawoina sinba oiba tai
ꯑꯔꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯞꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯨꯝꯕꯨꯒꯤ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯖꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯃꯈꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯅꯆꯥꯅ ꯇꯧꯖꯔꯝꯗꯦ ꯄꯜꯂꯤꯕꯉꯣ ꯚꯤꯝꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯀꯨꯟꯇꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯑꯔꯖꯨꯟ ꯁꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯒꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯨꯠꯅ ꯄꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯆꯦꯡ ꯈꯨꯕꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤ ꯃꯥꯇꯥ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯝꯃꯒꯤ ꯊꯛꯇ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯥꯡꯗ ꯚꯒꯕꯥꯅ ꯐꯗꯤꯒꯣꯝ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯂꯔꯦ ꯅꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯣ ꯀꯨꯟꯇꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯨꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 6 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1 ꯇꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯦꯂꯤꯀꯥꯁ ꯇꯧꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯒꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛ इंटरटेनमेंट चैनलदा महाभारत की वारी परिंग Welcome back adom na mityeng tabiribasi Impact TV da sandokchariba Mami Mapao gi cha suba episode ni. Break ki matung da puzarakliba Mapao asina. Talents through education, sports, arts and culture haiba wakhalonda BSM Manipur Kanchipur na sinduna State Level Inter-School Literary and Sport Competition 2025 pangthokibagi Mapao asiamuk miyam punna mityeng taminasi. BSM Manipur Kanchipur na sinduna State Level Inter-School Literary and Sports Competition 2025 pangthokre State Level Inter-School Literary and Sport Competition 2025 asi maruaina talents through education, sports, arts and culture haiba wakhalon asida pangthokpani State Level Inter-School Literary and Sport Competition 2025 adugi manung channa cosplay, fashion show, e-sports tournament, quiz competition, BSM Reels contest, BSM Idol 2025 singing competition yauna event kaya ama tongan ba mafam singda pangthoki. State Level Inter-School Literary and Sports Competition 2025 asigi manung channa ya school police land laiba Manipur Dramatic Union MDU ki holda cosplay, fashion show, dance competition na jingba kaya su chathaki. Haiba event sing asida tongan ba school gi nupa macha amadi nupi macha mahiroi kaya na saruk yari. Manipur gi oina ihan hana koina first state level literary and sports competition 2025 BSM talent burst hairaga angang singi adum laba makoi gi oiba satra singi oiba akoina makoi da theme amaka akoina thamjari madudi igniting the talents through education, arts, culture and sports haiba team sida sathajarak poina July gi tang 10 dagi akoi July gi ngasi tang 15 fawa akoi chathajabane haiba competition asida moreover 70s and 70 plus ki school sing sina koi lak piraga angang sing sige makoi compete taunari loina na akoi ge BSM Manipur na haiba competition ase akoi na sinjari bagi maram de hena akoi ge angang sing sida lari khatana tabida is not only in education but also in sports, culture and this one arts haiba sing sida makoi se kamai to makoi ge talent sing se ngalingai degi horaga ngalingai degi akoi na makoi se kamai na talent se hanta hogodage amade
कमाई तौदन मखोई प्लेटफॉर्म अमख पीनब होनरप मतमदा BSM Manipurna अदुमलब थौदांगदो लौजदुना BSM Talent Burst 2025 हाइरगा हंदक हानबा इवेंट ओइना हानबा एडिशन पांगथोकसरी लोइलेना मथंग लाकदब चै खुदिमंगसो कोइना BSM Talent Burst 2025 सी नत्तबिदा सेकेंड एडिशन थर्ड एडिशन अखोई मखाताना आगांसिंगिदमक्ता चथजरकनी cosplay, fashion show, dance competition, debate competition, e-sports tournament, quiz competition, BSM Reels contest, BSM Idol 2025 singing competition yauna. Event kaya galoina na asigumba state level inter-school literary and sport competition pangthok pasina hauragliba nahasingda makhoi gi oiba talent uthok chabagi achauba khudong chaba ama piba asida Mami Mapao gi maikaidagi BSM Manipur Kanchipur bu thagatpa phongdokchari. Aroibada puzarakliba Mapao asina Miss Universe Manipur 2025 Sarangthem Nirupama yauna Miss Universe India 2025 ki oiba event kaya India ki tongan ba city singda chathaba hokhibaga loinana Miss Universe India 2025 ki grand finale lakliba August ki midweek ta Rajasthan ki Jaipur da pangthok lagani haibagi Mapao asi amuk miyam punna mityeng taminasi. Miss Universe India 2025 की ग्रांड फिनाले लाकलिबा अगस्त के मिडवीक राजस्थान के जयपुर दा पांगथोकलगनी 19 जुलाई दा अराइवल सेरेमनी पांगथोकलबा मतुंग 20 जुलाई दा सेसिंग सेरेमनी मध्य प्रदेश के अनविल रिजॉर्ट दा पांगथोकतुना मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 हौदोकी मखाताबा इवेंट कयासु इंडिया की तोंगान ब सिटी सिंगदा हौजिक चथबा हौख्रे मिस यूनिवर्स मणिपुर 2025 सारांगथेम निरुपमा याउना हौजिक मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के कंटेस्टेंट सिंगना ब्यूटी पेजेंट असिबु स्पॉन्सर तौरिबा सिंगी तोंगान ब शूटिंग सिंग चथरी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 असिगिदमक मिस यूनिवर्स मणिपुर 2025 सारांगथेम निरुपमा गलोइना नॉर्थ ईस्ट की कंटेस्टेंट निपान याउना पुन्ना कंटेस्टेंट यांखैगा निथोइना सरुक यारी कक्चिंग खुनौदगी सारांगथेम निरुपमा मिस मणिपुर 2022 दा सरुक यादुना पेजेंटरी जर्नी दा खोंगदा रखिबगा लोइना मेगा मिस नॉर्थ ईस्ट 2023 की टाइटल लौख्रबिनी August ki midweek ta pangthokadoriba Miss Universe India 2025 ke grand finale asida mai paktuna Miss Universe Manipur 2025 Sarangthem Nirupamana Miss Universe 2025 ta India gi mahut sinba oiresanu haina Mami Mapao gi maikaidagi wish tawzari. And that's all we have in this episode. Mathangi episode ta anawba Mapao kaya galoina na amuk lakchage. Until then, keep watching Impact TV. And yes, never forget to subscribe our channel and to leave your suggestions and feedbacks in the comment box. Till then, bye-bye.